Ubukile inkabi ngiyakuzwa lapho G5. Uhleli kahle impela kwiposition ngiyakuzwa mfowethu. Eh ezinye zezinto bafowethu engeke ngiyibuke mina ekhambeni la ike ngesazama nayo. Baningi futhi nami befika kumina sihlala nabo kanje sizame indoda bese iphuma yale kodwa ngiye ngo-advise abafowethu into eningi niyodwa into eshaya abantu umuntu nje ngathi ngeke ngisho ukuthi ningadina abafowethu mangithi mhlawumbe umuntu omnyama uyabo into ekhashela abantu abaningi kulento le abefanike bebonke iningi labo kodwa sengibuke kahle ukuthi umuntu njoba nisho ukuthi yonke into abo manithi ngithanda inkulumo sikhona lapha mawuthi wena umuntu unesikhathi sokudla idlozi lakhe mhlawumbe selimkalele isidalo sakho ukuthi wena mhlawumbe uzobabusa uzokunika nje mhlawumbe noma u1 year uyabo noma u2 years uyabo kuyakwenzeka futhi into ezenzakalayo lingakunika u1 year kwabanye kanti liyakuthetha afuna ukubona ukuthi wena uyiphethe kanjani ezweni njalo nje lisakutesta lithi asinike 1 year sifuna uthola bese uthola bese khona bese likusole khona ukuthi hayi makwaphinda ukuthi asimnike u1 year akathi ukuvela sibone ukuthi lento le esijethweni uyiyona ngabe iyona ngempela yes yabo likunike lithi alithethe 1 year uyiphathe wena ube nepride ushintshe ibehavior yakho ungabisahlonipha abantu ngayonke indlela uyibona ukuthi nayo usu right kunabanye yabo sofuna wena hleze bebuka uphezulu ngayonke indlela ungabisahlangane nabantu kakhulu konke lokho kubizwa kuthiwa sokuyipride ke ukuyibona usungcono nabanye abantu bese ithi hayi kanti uthotho wenza leyo nto leyo uthotho yona leyo ngoba likunike 1 year beliqala into leyo pride alifuni yona ukuthi uyiaphe ngawe ube umuntu wesathu uyibeke phezulu kanti awafiki la ufuna uyakhona yeah hayi njalo asivulela abanye abafowethu baphawule indaba lamama ekhangwazi mina sebenza kanjani cha bafowethu menvidlo ushiye G5 nxakanxa nebhinqa lendalo lapha bebhinqa lendalo noma ubani mfowethu kodwa ke nje bafowethu ngiyanibingelela bafowethu egameni lika live kaSikolethu cha mina udaba ngiyaluzwa ngiyacabanga ukuthi uG5 usegeqa amagula mhlambe ke mina indlela engeke ngiyobuke ngayo umculo ayikubalekile ukuqhathanisa umsebenzi wakho nowakho ungathi ugijima ngoba usemjahweni mawusuku usemculweni usuku usemjahweni kodwa akumele uqalaze kakhulu komakhelwane ungabuka nje ukuthi kwenzakalani kodwa ikakhulukazi masiwenza umsebenzi wakho engathi ungazama ukulwela ukuba ngcono wena kunalo msebenzi obukhipha izolo engathi lo uzokhipha namhlanje ungafuna ukunyuka kungabo ukuthi ungabo umuntu osaba ukuyitshela iqiniso mawubona futhi ukuthi akwenzakalanga kahle uphinde futhi uzama ukulwela ukuthi uyi-challenge more so that uzohlezi ukhipha into ezohlezi ingcono ngaso sonke isikhathi mina into engeke ngibheka njalo nje umculo ukuthi engathi ungaqhathanisa nowakho ungabi kwi-competition nabanye because abanye abanendlela yabo yokwenza kanti wena kusuke kuyinalento abantu osuke uyikhipha abasuke bekholelwa kuyona ngaloso sikhathi balekile nanokwazi ukuthi abantu bakuthandela ini nanalonto nje ukunderstand ukuthi abantu bakuthandela yini ngiyacabanga ukuthi inakho ukukulekelela mbijana iyabona mawenza lento leyo umculo noma ke bafuthu kumsebenzi enwenzayo unzima yabona unzima umsebenzi enwenzayo ngoba ukujabulisa abantu abangaka kahle kuyona into encane ukujabulisa abantu abangaka kuyona into encane ngoba sabantu sithanda izinto ezahlukahlukene nanenhlanhla ke yokuzalwa nanokulinda nje isikhathi ube nayo lenkolelo leyo ukuthi uma into kokudaliwe ukuthi kuyeyakho iyofika noma ngasiphi isikhathi mawukuthi udalela ukuphumelela ngomculo uyophumelela nanini makudaliwe ukuthi uyophumelela ngawo so ezinye zezinto ziyadinga ukuthi uyibelieve kanjalo ukuthi uma uwezakho ziyokufica noma bingasiphi isikhathi so ngiyacabanga ukuthi bafowethu mphinde futhi ngincoma bafowethu emsebenzini enwenzayo cha muhle kakhulu bafowethu umsebenzi enwenzayo nengadinwa yithina bafowethu yabo
nengadinwa yithina masingazwanga kahle siyosho fana ke ciliza ngasho fana ukuthi hayi angizwanga fana hayi lutho hayi mangazwanga ngizwanga nengadinwa yithina bafowethu so nithinta nje kabuhlungu futhi yabo kungabi mnandi nakunini ngoba phela nina nisuke nidayisa ngithi nisuke nidayisa nina ngapha thina siyaqhamuka ngapha sesiyasho ukuthi hey kodwa ngathi angizwanga kahle kuloko kodwa into ebalulekile lonto ithathe njengesikhuthazo khuthazeka nawe eziartist ungasho ukuthi hey lo muntu lona ungimoshela umsebenzi nani sikhuthazeka wena okwakho wona khuthazeka uqinise kakhulu unaqala yenzela ukulaya thina usivala umlomo sebenzela lokho ukuthi uzivala imlomo thina kungabe ukuthi hey umuntu ukuthinta kabuhlungu usuthi hey usibani uyangizonda singeke sinizonde bafowethu nisenzela lento esiyithandayo umculo siyawuthanda yabo so ilokho ke bafowethu Wemvelase. yebo Awuthi mfowethu ngikulandele emazwini wakho. yebo Uyabona mfowethu uqinisile okushoyo. Uqinisile. Yeah. Ukuthi uhamba exactly line ngisho khona ukuthi njengoba nje wena ubaza abaculi kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyalalela uzwe ukuthi leli artist angathi kulokhu akuhambanga kahle. Ilento awuthi manje yakho akavala mic ya akavala mic uhamba kulento engiyishoyo wemvelase ngoba uma sikhuluma iqiniso mfana omdala umculo uthi angithandi mina ukwenza kodwa ngingakwenza mangawu ukuthi kube khona avuma umculo mfowethu uhamba nesidalwa okoqala kakhulu kuyenzeka utholakala ukuthi inkulumo yami ngizoyibhalansisa kuyenzeka uthola ukuthi iartist likhiphe lishaye kahle kwenzeke likhiphe iartist lingashayi kahle ngoba umlandeli womculo usuke lazi leli artist ukuthi okay leli artist last time lenze kanje or this time lenza akazi umlandeli background yeartist ukuthi lento iartist eliyenzayo liyenza ndlelani kuphazamiseke phi manje uyayithola ngoba uyabona nje right now kunabaculi esazi ukuthi vele basematheni benza showcase mina ke ngiyahlala nama artist ngiyaxoxa nje kakhulu na umuntu ngimtshela uyabona bafo uqonde ungageji into ethile le oyenzile la ngoba moko wayeka yona uzophinda uwe futhi kuba ngathi awenzi kahle kanti sekuthinteke lo muntu noma lento ekunikeza amandla so the time umlandeli ethi ayingeke ndoda angeyizwa kahle one umlandeli nawo usuke nezidalwa zakhe ezisuke zikini uyenzeka iartist ikhiphe umsebenzi uthola ukuthi mina ezusikweletu ngithi mina hayi angenza umzekelo ngithi uMNV angimzwa mina kahle uyabo uthola ukuthi usiqiniseke ukuthi ushayela uMNV mina fanele ngiunderstand into yodwa ukuthi idalwa zami nezamenV akahlangani ngoba kunokwenza ukuthi ezama zikho clean ezakho ziclean uyabo ngoba masikhuluma iqiniso akwazi njengokusiqiniseko nje uwe kunabantu abakholelwa kakhulu eyinkulumeni zakho futhi eyibasizayo fanele lokukwazi ukuthi ave ukuhlakanipha kwakho ukhona ibackground noma kukhona lento onayo wayiphiwa nawo abantu bangini ukuthi lo mfana uyokhuluma kuzwakala ezwakala Bona la endimeni kuba kanjalo uyathola ukuthi umuntu atrende bese kusibhede thina ithina esibhedayo akubhede abantu ngoba ukhohle ukuthi ngoba ngicabanga ukuthi mfowethu iartist neartist uyenza ukuthi bamene se-studio lifike lapha lifike lithi mali yongena lishisa impepho ekhaya lithi ngiyosebenza ngokwenza umsebenzi kanje ngicela lo msebenzi uhambe kahle ngenza umzekelo iartist lifike e-studio zifike zenzeke izinto then iartist masefuna lokho umsebenzi olandelayo vele ayibona ukuthi hayi mina ngiyathandwa mina yabona hayi lo usekhohliwe ukuthi ubeqala and then bese kungasahambi ngendlela efanayo bese sithi thina hayi wendoda awenzanga kahle kanti ulahla ukhiye okuwona wamthatha wamfaka ebantwini eish
Hey mfowethu, ayosho uqinisile lapha. Kodwa ke futhi enye ke into mfokwachiliza, Moko wakhipha i-album. Yabo nje le album efana le nje endlini. Moko waphakama kakhulu wafika kule level le album. Wonke ama-artist ngoba mawuyi-artist uyigqiba wena lokho kumele uku-understand ukuthi njoba ngeke ngasho ngathi engathi ungawanaka amanye ama-artist yebo azoba khona mhlawumbe abantu abazowasondalanisa nawe beku-comparison nawo kodwa egcineni kwesuku wedwa mfowethu kule album leyana angazi noma uyophinda ufike nikuyona kodwa kuyokwenzeka mhlawumbe ngelinye ilanga hayi fana ngithi awusebenzile laphana ake ngithi uyabona lokho okuvezayo wemvelasi uveza khona ngicabanga ukuthi ubungakangeni ukuthi back then kuke kwenzekani yimi futhi wabheda ngiyazi ukuthi ngabheda ngayo wabheda futhi vele ngiyazi ukuthi wabheda kuphi khona bengiqaqela ngendlela ezithile engabheda ngazo mina so manje fanele ngiqale phansi ngilungise lokho kubheda kwami engakwenza ongekho lula ke futhi nako ukulungisa ngiyakulento ke right now uyabona nje unento engifisa ukuthi uyibheke engizokuhighlightela ngaye encane lesithi mother of all ngifikile lapha ngifike nje ngiphethe hayi ubuqala uba ne-performance enje hayi ubuqala fana kithi hayi ubuqala muzeka hayi lutho hayi ubuqala uyabona performance Mvelasi yenzeke ngenye indlela ngangokuthi angithi ngithe mina owabheda ekubhedeni kwami ngizama manje ukulungisa ukubheda kwami ngenhlanhla ngizothi uma ngabe ngithi ngiyakulungisa lokubheda ngivene ngithola i-opportunity ukuthi angikwazi ukuba ingxenye yalo yamcimbi leya performance enikhala ngayo niyakhala ngayo but ikhona into eningakhulumi ngaye lapha eningazi ukuthi leya performance izibe njeyana nje kuphi ngoba fanele umuntu ukwazi ukuanalyze umuntu ukuthi okay uSikweletu 1 uphethe ikhawu la uphethe indlu ugqoke kanje okwani lokho ngemva lokho akufasela ngemva kungenaphi kuyo yonke lento ayenzayo uyabona ngilungisanike iphuthe ngalenze ngoba kwesinye isikhathi njengoba mina ngahamba ngayofika kwi-top 10 ngaphuma number 2 ngenza kanti ngizothi ngenza iphutha ngibese ngingene phasi kwecompany ngivele sengilenzile iphutha mina so right now I'm trying to fix lelo phutha the reason iperformance abantu ithe mayifika kubantu bafike bathi ayikhona le ndoda ngeke iperforme kahle kakhulu zibuze 1 why uSikweletu efaka ibhayi lapha 2 why uSikweletu ephethe ikhawu nenduku angikaze ngayiphatha lezo zinto futhi mhlawumbe kwaqala kwagcina ingoba ngizama ukulungisa iphutha engalenze uyabo so manje indlela yokulungisa fanele angiyincengezele lezi zinto ongayishiyi ngemuva ezaziwa yimina ukuthi izini yabo hayi angidedele ezinye insizwa futhi kwaze kuthiwa hey yasethile hayi akunankinga mfowethu awuze wedlushiye awuze dlushiye okanye awuze weMNV angikwazi ukuvula lama mic bafowethu Ngicela ngikubingelela obhuti abadala ngibonge nje ukuthi ngicine ngikwazile ukungena ku live omkhulu kangaka ngithe mangena ngafica inkulumo abhuti omdala lapha uG5 okuyona inkulumo engidonse kakhulu ngoba ngibone sengathi into ekhulunywa la ngathi ithinta thina kakhulu singamaciko